Hi guys, welcome to my channel. Today I would like to teach you English Bisaya language. Hope you enjoy. A common question. How old are you? Pila man imuhang edad? Pila man imuhang edad? I'm 35 years old. 35 ako ang edad. 35 ako ang edad. I'm 20. 20 na ko. 20 na ko. How much is this? Tagpila ni. Tagpila ni. What is your name? Unsa imuha pangalan? Unsa imuha pangalan? Do you know her? Kaila ka ba niya? Kaila ka ba niya? Why? Ngano? Ngano? When? Kanos-a? Kanos-a? Where? Asa? Asa? What? Unsa? Unsa? How? Gionsa? Gionsa? Where are you from? Taga-asa ka? Taga-asa ka? Where do you live? Asa ka nagpuyo? Asa ka nagpuyo? What is she or he doing? Nag-unsa na siya? Nag-unsa na siya? What are you doing? Nag-unsa ka? Nag-unsa ka? I love you. Gihigugmati ka. Gihigugmati ka. I like that. Ganahan ko ana. Ganahan ko ana. Thank you guys. Please don't forget to subscribe and like my videos. Thank you. See ya. Bye-bye.